Êvar baş temaşevanên hêja îro sêzdehê tirme heye. Hêvî dikim ku em bernamekî xweş bi hev re derbas bikin. Çima ez divêm îro sêzdehê tirme heye? Ji ber ku sêzdehê tirmehê di bûyerên reş di dîroka miletê Kurd de ku çêbûyetîne holê. Yek jê jenosîta geliyê Zîlayê, adinê jî kuştina qetilkirina Doktor Abdurrahman Qasımlo û hevalên wî ne. Ez dixwazim beriya ku em derbasî mijarên xwe nebin, em ê behsa di serî de em ê behsa geliyê Zîla bikin û dûra jî em ê ez û mêvanê xwe em ê behsa Qasımlo jî em ê hinkî behsa wî jî bikin. Ez ka mêvanê xwe bi we bidim nazkirin. Mêvanê min Kerem Serhatlî ye. Kerem Serhatlî hem rewşenbîr hem nivîskar û him jî lêkolînerekî hêja ye. Li ser belgeyên dîrokî dixebite. Bi Kurdî û Tirkî û Erebî û Farsî zane. Nizanim başka ziman tune newsa Kerem? Osmanî jî heye, hindikî jî İngilîzî. Ha, Osmanî jî heye. Erê, hinkî jî İngilîzî. Belê, her bi jî. Belê Kerem, tu bi xêr hatî ser çavar hatî. Spas dikim, tu jî bi nav xêrê da bimînî. Belê temaşevanên hêja niha em wexta dest bi bernama xwe bikin, hûn dikarin bi nivîskî bi wek mesaj hûn pirsên we hebin, tiştê ku serê we da hebin, hûn dikarin ku hetanî ji me bê em ê pirsên we jî em ê bibersivînin. Belê, hema em derbasî not û sêyemîn salvegera geliyê Zîla, jenosîta geliyê Zîla em derbasî wirê bibin. Dewleta Tirk not û 3 sal berê roja sêzdehê tirmeya 1930 li geliyê Zîla qetliamek pir mezin pêkanî. Herî kêm behsa 15,000 însanî tê kirin. Kek Kerem dibî warî da ji ber ku xwedî agahî û di destê wî da gelek agahî hene, ew ê wana bi wara parve bike ji ber wî ez naxwazim pir ew bikim. Ez pê zanim ku ew bi xwe jî ji wê deverê ye, xelkê wê deverê ye. Ji ber wî him bi devkî tiştên bi devkî him jî tiştên dîrokî em bêjin nivîskî û ew bi wana zane haya wî jê heye. Ji ber wî ez ê dirêj nekim, lê ez viya dibêjim em şehîdê jenosîta geliyê Zîla bi rêzdarî bibîrtînin, em ê ticara wan ji bîr nekin û wê di tekoşîna azadiya Kurdistanê da jî ew ê her bijî. Belê kek Kerem, tê çi bêjî? Di destê te de çi agahî hene di derheq jenosîta geliyê Zîlan da gelo gundê we yan eqrebayê we li wan dera hebûn. Di wî warî da ez dixwazim tu xeber dî. Kerem ke. Belê sêzdehê meha tirmiqê 1930 da li gelî Zîlanê ku em bêjin, dorda komkojîke gelek mezin çêbû. Di gelî Zîla da serhildan tune ye. Van dîroka da dibêjin serhildana gelî Zîla serhildan nîne. Bes ew komkujî ye. Çünkü gelî Zîla piştî şerê agiriyê şerê agirê têk çû, hinek merdê şervan hatin ketine gelî. Di gelî daman ser wî generalê ku navê Salah bû, ew ê emir da got komkujiyê bikin. Ser gelî Zîlê da komkujîkê mezin gava zav derî ji ez ê bi Kurdî bêjim. 40 gund temamen şehûd dandin û
فرمید بیشن 15,000 لی آکادمی روسیا دبی 47,000 کشتینه 47,000 و اوی واجی خواه کی واجی او بو گندی تف توپ کردن چند گندانی لرجی کی لدورا وان آخر ماکرا کد گری دادن همو به هر راد کشتن جبونا کو فیشکی وان زعی نبن تکر ند کشتن کم چند گون کم کردن وسط کشتن إذا أتخذ ما في من بخوا كوجي برسي ميرزا أفندي هبو خلق زيارات يا باسود هبو من أوديت رحمة خدي لي بقى أويد جو دو وقتا جالي زيلا دا جو ديار بكري أسكر بو جو أمجي تابورا مج ديار بكري شاندن ما دهات نوان جنازة عمليت جريات كا يسامانه نمانه و یک کسا بمانا ما اول داد بر وایست کشتن دبی ام چون ناف کنکوشی که مزن مدن خودی دنگ جیتی دبی ما او جنازه سر هلدان مدن خودی جنک و کالا کی اختیار ساغن دبی ما او حالا داخل هلدان برای دم دورش بگی دورش بگ رتبه 100 باشی و پاش قسنه جنرال چونکی خلق قصو بایی بود ذاتن او تدرو دبی مهلدا بر دبی جنک بزار بو حامله بو میریک جی اختیار بو به دورش بگی گو کسی که وره زکی وی بقالش هیا به دلی خواه گو تو اسکر در نکد گو کی وره زکی وی بقالش ازی 40 روز izin بدمی گو یکی بیباب درکد و سنگیا خواه هلدال زکی وی جنی خست و کلاش گو زاروک قوی در کت دربا گو زاروک دیگریا دیمه کی واتا رزدانوی بیه دبی دورش گو بنهر انچکانی او پیچ کره یم کچه دبی لین هری گو والا کره گو ها مزال بو او پیچ کره گو هات دماچا خوش برخو کشان او زاروکا جنین ذاته وی بمره گو تق گله برده یعنی او ظلما وی وصا مزین بو آنجا خویر راحت کرد وی اوی دا آپی من اوی مولود بو رحمتی دایش مرا گو واتا کو دور مگرتن گو امیر روین مگو جنزارنج ورا دینا کرد جناوی دا همچ کره کیوی 3 سالی بیا یکی 5 بو تین هم جنکاوی هم هر کروی دکوژن آبته حلال بو که کرم آبته حلال بو نه کراپی بابی مبو اینجا مجرد گو آپو نویج مولود بو اینجا گنده کیجی بر اردشی هیا بله گلی زیلا نوی پیرتاقه و دچنه گوند اینجا اول خاصیا من یعنی پیرکا جنکا من نوی خانه بو خودی رحمه خانه لیکه میره دگو مدن خودی لشکر هاتن اویج نابا گلی زیره دانینه گنده آن دوری بیجی گو او روش 17 حب مید گنده بون 15 حبی خلقی گند بون 2 حبیش میوان بون گو او توب کرد هلدان برن همبری گند نواله که از ناچ مثل مزار ماجی دوره کبر دانینه او 17 میل وی داری لیدا کشتن و کنجا و چال گندیا چو چال کرد شو یعنی کنکوژیا گلی زیلا به ساعتا به سالا نه حسابه اجی مینانی که جناب وکو اجی وانی خودی جوان شهید دارد خازم و جیا عبدالرحمن قاسم لورجی اوجی که 1908 نهادا لویانه که شهید کرنه و رحمه خودی و دروانی خودی روید کم بله بکرتی یا گلی زیلا بله گلک سپاس از دخوازم به چند گوتنا بحثا شهید قاسم لوجی بکم ایرو سالوگرا شهید کرنا دکتر عبدالرحمن قاسم لویجی قاسم لو سکرتر گشتی پدک ایرانی بو پارتی دموکراتی کردستان ایرانی بو روژا 13 ترمه 1989 دا لویانای
li paytexta Avusturyayê hat qetilkirin. De hevalên wî jî pêravûn navê yekî Abdullah Qadirî bû. Ew berpirsê PDK Îranê yê derveyê welat, yani pêvendiyên derveyê welat bû. û Doktor Fewzî Resul jî xelkê Başûrê Kurdistanê bû. Ew her du jî bi hev re pêre hatin şehîdkirin li otelê diman, wan li otelê qetilkirin. Hê jî dewleta Avusturyayê di derheqê kujerê vê bûyerê da tiştek nekiriye. Ne navê wan, ne tiştek, ne mahkeme, tiştek tine. Niha dewleta Îranê beriya Qasımlo Qazî Mihemed jî darbe kir. O piştî wî Şerefkendî jî hat şehîdkirin. Lê dîsa jî îro pêşmergên Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê bi wek qehramana tekoşîn dimeşînin û bi hêviya Xwedê ez dibêjim ew ê bi ser kevin û wê Kurdistan rizgar bikin. Em di 34 salvegera şehadeta wan da dewleta dagirkeriya Îranê bi tundî şermezar dikin û em ji şehîdên xwe re dirovanî dixwazin û ew ê her di tekoşîna me da bijînin. Belê temaşevanên hêja încer em derbasî mijara xwe bibin. Mijara me vê heftiyê bi tenê em li ser yek mijarê em ê rawestin. Mijara me Lozan e. Em ê ji serî heya binî bername xwe li ser Lozanê bimeşînin. Ji ber ku Lozan di tarîxa miletê Kurd da ciyekî wî girîng heye bi rastî. û divê ku Kurd Lozanê baş zanibin ji bo ku ka ne di şer da lê li ser mease çawa meriv wenda dike, çawa meriv dibe hêsîr, çawa meriv di nav dewletan da perçe werçe dibe û jiyana merivî netewayetî hema bêje diqedînin. Em ê behsa wî bikin. Ji ber wî jî em ê hema kek kerem. Ji bo ku em behsa Lozanê bikin, divê ku em hinekî ew dîroka miletê Kurd a beriya Lozanê bi çi awayî miletê Kurd hat Lozanê em behsa wî bikin. Em ê ji Kurd dest pê bikin. Em ê ji dabeşkirina Kurdistanê di navbera Osmaniya û Sefewiyan da dest pê bikin. Kerem ke katê di wî warî da çi ji me re bêjî. Belê tişta girîng jî ev e çok hatine Lozanê. Beriya Lozanê da çi bû? Lozan her ya dawiye peymana katê xistinê. Di beriya wî da lazim tê em di payvekirina Kurdistanê bîne ziman. Payvekirina Kurdistanê di 1514 di beriya wî da hûn dizanin Uzun Hesenê dirêj paytextê wî Diyarbekir bû. Başê jî paytextê wî Diyarbekirê hilda bire Tebrizê. Wî çaxî evê wî yanî alîkarê wî veya cîgerê wî em bêjin veya sekreterê genel sekreterê wî giştî navê wî Husamettin Alî bû. Husamettin Alî gurekî wî jî çêbû navê wî İdris bû. Lê İdris li evê hate dinê, li Rey hate dinê, li Rojavayê Rojhilatê hate dinê. Dema ku Uzun Hesen mêr û
شاه یعقوب کری کتا شوناوی و حسامتین علی جی کمر ایدیش کتا شونا باوی خواه مدکی دوام کرن شاه اسماعیل صفوی که هم دو بیجن کره شیخ حیدره شیخ حیدر کره شیخ جنیده شیخ جنید کره شیخ ابراهیمه ابراهیم کره صفوالدینه صفوالدین کره فیروز شاه کلاهزرین شنگالیه کوکاواش شنگالی چونه یعنی اویز وردن بینزا تمام به وثیقه صفت و صفا کتاب هیه به فارسیه که اسماعیل به شبه کرده لوی دمه دا بله قیزا حضور حسن جی جنا شیخ حیدره دیا شاه اسماعیله دما که بله شاه یعقوب تی کمشونا باوی خواه لیت خه زاوی خود کجه یعنی باوی اسماعیل کجه دیا اسماعیل ناوی بگوم حلیم شاهه به تبع اسماعیل ابراهیم و علی جی بریوینه بری اسماعیل داویجه حفصا اردبیلی 10 سال حبسی داد مینه پیشی 10 سالا نیکوکید که ما بین شاه یعقوب برای ویجبولا تخت دبی امی اسماعیل بردن برای اف کمسور علی مبکن کمسور او تدیج وان ترک بی قزلباش ام دوین علوی دبی برای علی مبکن که اسماعیل درد خن و چاقی دی کمسور لی توب بن لیت خن دولتا اوی یا شاه یعقوب یعنی یا حسن دریش که به ترک بجن آقویلی جه هولی رات کن و چاقی ادریسی دی دمینه الهولی دمینه الورتی ادریس رات به برای خود ده چه بله ترابزونی و چاقی یاوز سلطان سلیم سلطان اینه چه و یاوزی والی ترابزونیه دشه جمعوی قدرک جمعوی دمینه پشتی و ازنجید خواستت به ولی از هرمه جمع باویته باویجی بیازید دوامین اوجی وچاقی پایتخت آن ادرنه چه ادرنه قدره که الورد مینه برای تشکی گرینگه رتبه پرتوکه کی درمیسته نابه پرتوکه هشت به هشت جوان دروغوانا پرسکید به نابه ما بیستیالی بحثات شد که کسی نخوندیه هشت به هشت به فارسیه لجه من هیه من جو آرشیوی درخستیه یعنی هشت جنتی هشت بهشتی بله او چیه؟ 8 سلطان عثمانی یعنی اینجا حیات آوان نویسیه جیان آوان غازی عثمان دست بگیره حتی بیازید دوامین حیات آوان نویسیه و قدر که الورد مینه اهل سرای جه حزناکه ایزنا خود خوازد بیجه یا بیازید بی از هرمه دیار بکری ایزن ناده جاره کدید بی از هرمه حج ای بسا حج بدی دلف نا بینا ایزیز چه مکی قدره که الورد مینه لوی داره اول تشه گرینگه ما مستا بله از بی وثیقه تشه خبر نادم لوره مکتوبه که جه اول را تشینه جه اسماعیل را تشینه halbuki düşmanı İsmail bir pera şark kiriya mı jirşet bir hastık marım iltihaki tebkim دوی دمی داشی یاوز راد به باوی خوش تق داویجه بری خود کجه زاری بری خود تمام بشه دیده خنقاندنی تکوه شونو باوی خواه آوی چاقی ادیس ایدی راد بل گمی سیار دبه دی لبنانه دی ادرنی چه جم یاوز دبی جه یاوز دبی تو چیت کی دبی وان کمسور حتی البستانی هاتن دوی او دولت عثمانیا تب جورتی را کن دبی ام چاب کن دبی ام همبری اون شرط کن دبی کمی چون شرط کن دبی اونو من وی چاقی ادریس دی مکتوباش تمام بگو آقای شیخا را دشینه دبی اوا شعیه عثمانی سنینه و سوز دایه و دیسا اون امیری کرده ملتی کرده و بجیبینه و قدره که امیر کرده اقلات که یعنی وی چاقی جی ما مستا امیر کرده هبونه مثلا یه
اگلی قاسم بگه یه بله. لیجه احمد بگه یه ترجیلی یعنی حضروی عمر بگه عمر بگ جی قیزاوی جنا وزور حسن اف زینل هیا زینل نبی ویه آلی قیزی با یه اوه شرف خانه یه هیزان داوده یه ایمادی یه حسن کیفی یه حسن که یه ایوبیانن تمام اون بیری اون هنه نکتنه یعنی وقتا صفحه داشتی او میره اون هنه شکی برای گلی تپس قصه اتکیر مشکا شاه اسماعیل جنا ملک خلیل ملک حسن کیفی فشکوی جناویه یعنی ارتباطی وانا وصاب هفرا جهنه نکوشک دوره لسر وی شرط که آرا اوی عثمانیان کردشی اوریکوریا عثمانیا دکن کردستان ادی هولی رادبه 1914 چال دیران تی استاندنی 1916 دیار بکردستان زیاد خواستم اونا نزار چقاستن ور تین او کرنی اوازی اوی نشان بخم اوا مکتوبا یاوزه ادریسی بدریس رو شاندیه aynı had bezem بخونی ببین من işittim ki از aynı bir zaman Osmanlı بخونیم ben işittim ki Selçuk Kürdistan vilayetleri alıpsun yüzün ağ olsun İnşallah Diyarbakır'da alasın ama mektubu Yavuz'a İdris Roşan'dı ve mektubu İdris Roşan'dı ve ben sana emirname Humayun مخاطب گندردوم یعنی قرارنامه به امضا کری به مرکری میشان دبی استی خالیدر دبی جورای والایه توش کی جان بگی کردرا آقای کردرا چه دلویسی برویسه و سر نوی میبده دوی دمی دا 1916 دا ادریس دبیجه بیقلی محمد پاشای همشهریته 1516 که کنه بسا 16 1516 516 مگو نزد خیلی نه 500 استاده اره اره و دبی تهری سر دیاربکری بیقلی محمد پاشا والی ازرگان و بایبورد و گمشخانه یه عثمانیانه وزیر دبی بله فرمانا پادیشه نبه ناچم اینجا قیتونه را فرمان جمع ادریس چا تقدی آچک او فرمان کشادن جورای والایی هم فرمان که دمیزد به لشکر هلده هر سر دیار بکری محمد پاشا اسکر خلدت سر دیار بکری خلقی دیار بکری کرده دیار بکر وی ناست کن جا عشیرا بکرانه و دیار بکر تو مقاومت ناده نشان تسلیم عثمانی دبه جوی ناوی بیا فاتح یعنی یک فتحا دیاربکر کریه اینجا اواجی راپورت آویه اویجی برمن نشان یا بیقلی محمد پاشایه یاوز را شاندیه اواجی مکتوب یاوز دیسا جرا شاندیه بلگنه انشاءالله زمانی که پیش همیوان بلگا بدن بلاو کرنی اواجی اوکی اوه دورده دبی کردستان فتحنه سبب اولان 3 کشی دبی اوه که بونه صدما فتح کردستان 3 حبن یک دبی یا سلطان سلیم یه دودیا ادریس بدریسی یه سیاجی بیقلی محمد پاشا یعنی جوان هر سیکان 2 حبی کردن یکی ویجو عثمانیه اوی کردستان دبا دو بشا 1639 دا پیمانک آرا ما بین عثمانی و صفوی دا چه دبا
جرا لقصر شیرین قصر شیرین لقصر شیرین به ده حده مها 50 مها 50,639 دا قصر شیرین پیمان قصر شید و دوی پیمان دا ما مستعوات شکل گرینگه که جئوز لوزانه را ریتی بکرنه کردستان دبه دو بشا شرق کردستان غرب کردستان شرق کردستان دنه صفویه غرب کردستان دنه ایرانی دنه شرق دنه ایرانی غرب دنه عثمانیه کردستان به قصد شد دبه دو بشا دوامت که او حد بش حتانی 1828 دا شرط که به نوا روس و ایرانی ایران مغلوب دبه او هر دولت پیماره که چید کن او ارده ایرانی ارده کرده که گشته ایرانی جه قسمه که ایران ده روسیا و پیماره چید کن لسر وی ارده ایران ده روسیا ارده کردستانی سه دولت ندام راندنی یک آذربایجان یا دومین ارمنستان یا سیمین گرجستان او هر سیکجی ارده کردستان نه سه دولت سرچی بود دوی دمی داشتیم بریاوی دا ارمنستان آذربایجان دولت نبود ذات آذربایجان کردستان سور بریاوی دا وقتا روادیا دا با کارکی شادیای صلاحالدین ایوب اوی کردستانی بود او در بره ده کرم بله کرم بله او دبر ده تاریخین کبنده آخا روادی و شدادی ابو نوسا بله حتی لیوی آنها القرصه دبیجی آنی خرابلری بله کرم که اواجی اوی روادیا بیه شادیا بیه و دمی کردستان ادی قصر شیریشی خلاص دبه یا روسشی خلاص دبه دیسر اوی سورا پیمان سوری نوه اوسانه دی یا سوری یا سوری جی هشتی ده ماه 8,920 دا بریا ویدا جیکوس پیکوس چه بیه اون ابطال بیه تو حکمه کیوی نمه بسا اینا که ذات تشتک چه نبیه سر کاغذ ما حتی روس او ابطال کریه یا سوری ده ماه 80,920 دا ده آلا ما بین عثمانیا و اختراع دولتی دا چی بیه دوور دا پیمان سوری دا تشتی گرینگ جدیلو که یعنی غازی انتبه حتی روحای حتی اروپای دنه ایتالیا سرکانیه او قسم روسیایی سوریایی سرکانیه به طبع کوبانی کد بجن وان شهران ددنه فرانسا وشاقی فرانسا لروسیا لسوریه حاکم بیه و باشور کردستانی جی موسلی و دوهو که و حتی قدره که او جی دنه انگلیزا چه دنه کرده جفرات حتی نیچه به باتمانه تشتا که پچوک اواج دی برا کرده را به کرجی گریدای به عثمانی ها بن اتونومی به حتی نی سال کشونده برا اوی چیکن رافردور می چیکن اگر کرده سرخوبونی قبول کرد جمعیت الاقوام یعنی بناوی نها بیلشوی ملتر اوی قبول بکن اطلاع دولتی جی اوی بدن ایزن بدن وچای کرد کار سربست اردی کرده دنی چاکرنه جیرا وان بلگادا وان وثیقات بیجن ولایت سته یعنی 6 ولایت اویج خالپیتی بگره
و موش و چولک چاقی ولایتی نبو حتی بدلیسه و وانه و بازیده ارزرم ازرگان قرصه افاناجی تمام دینه ارمنیا Ermenistan geride bir Ermenistan etkin. Yani peymana Sevriya heri giring eve. Yani Sevrci Kırdara tişeki baş nine. Eri pişkek dali fermi li ardevani dili tamam dane Ermeniya. Sedemawiye mamusta ku Kurdaş bona ardê xwe negîne Ermeniya bi Osmaniya ra di şerê xilasê da bi Mustafa Kemal ra hereket kirine. Ev şerê han ji bona ku ardê xwe xilas kir. Ev zan بله ککرن belê. ککرن Belê. بابو کالمه گوتنه بابو کالمه گوتنه سال به سال خوزی به پاس ایجار یعنی ام بیجن د سوره دا قنه پنشش ولایتا دابون کردا لبله د لوزانه دا اوجی چون Erê lê ja گلو چی بو او چون سدن چی بو mamosta هنک دیروکزان دویژن کو چکر انگلیزا بکردا کر mamosta esasen evî karim tamam bi wesîqe bêjim. Dema ku lozan dest pê dike بله Van بله evê Lozanê temsilcî Tirka wizanin heyeteke û serok heyetê jî İsmet İnönü ye. Wîja di wê evê da İsmet İnönü yeri qismekî Kurda, begê Kurda, axayê Kurda, şêxê Kurda hez nedkirin ku ji Osmanî cuda bibin. Digo em bi Osmaniya re bin. Hetanî Hesen Xeyrî wizanin Hesen Xeyrî mebhûsê evê bû. Mebhûsê Dêrsimê bû. Ew jî bi Şêx Saîd re edam kirin ama Hesen Xeyrî di meclisê da axiftineke wisa dike dibe em ji ew naqetin. Em ji Tirka naqetin. Em yek milletin. Hetanî di wan wesîqê İstiklal Mahkemesî da belediye başkanı Ruhayê dibe mahkemê da dibe ji bona Lozanê min 50,000 pound pere serf kir telgraf şal ser navê xelkê me got em hez nakin ji Tirka biqetin em Şerîf Haşa qebûl nakin. Niha Şerîf Paşa Kurda sujdar dikin şey İngiliz lê İngiliz wisa nîne. Kurda nexwastiye. Yani ew ku şandine wir telgraf şandine gotine em ji Tirka cuda nabin. Lewra Mustafa Kemal rind ewanîne iqrar kirine. Me eva beriya Lozanê da tu zanî protokola Amasya'yı heye. Amasya protokolü dibêjin eva peymane imza kirine. Bi ser navê Kemal Çahab generalî imza kirine ku eva Türk û Kurd dewleta herd kane. İja wata ku dewleta me herd ka be ev jî Müslümanin bu wê niyetê nizabûn dema ku Lozan hata imza kirinê hata tewqî kirinê odî Kurdîtî bû qedexe. û ji li ser wî me pêşîna bas kir Zîlan. Zîlan jî dewama Lozanê û şerê 1925 Azadî Cemiyetê Şêx Saîd jî ew jî netîca Lozanê ku di Lozanê da navê Kurda han nehate zikirkirinê nehate nivîsandinê bas nekir Kurda edî
سری خواهلدا او کنکوژی و جنوسیت و کنکوژی هم یه گلی زیلا هم یه پیرانه بردوام کرد حتی 1937 بله بکرتای کک کرم بله مصطفى كمال باورك الإزميرية او كك روجنامواني دا د وك كونفرانسك روجنامواني دا د دماكو هي لوزا ناتيه امضا كرن دبيجه دبي ما امو او كردا ام او بدن كردا özellik yani muhtariyet eme بدن كردا تشتكو صاد بيجه نزانم تلقاي تشتكو صابوي بله او ده اقتصاد کنگرسی دی بیجن ده اقتصاد کنگرسی کل İzmir'i دجبن او روزنامه جی برسن او سا برسید ده بریاوی دا جی تلغراف اکی جی قماندان جزیره را دشینه دبی قرابه جه برا حاضری خوب بکن ذاتن امی مختارات بنوان اول بریا لوزانه دانه امی مختارات برا حاضری خوب بکن امی مختارات بنوان مصطفى کمال او کریه حتی نی ده پیمانا بنگهی دا یعنی که ترک بیجه آنا یاسا 21 دا او ماده هیه او خالت ده هیه که اوه دولت ترک و کردانه حتی نی که لوزان چه بو پشتی لوزان ایجا آنی پیمانا 24 چه کرن یعنی بنگهی ها 24 که آنا یاسا 24 آدویگه ها 24 دا باسا کردان نبو هولی را کرن حتی نی اتخاذ ما بیش بیم زمان كردا تنه بله دما شرع اوی دست كيكو از خوازم تشتكي دنه جي جنابته بپرسم بله قالوا بله چه بو کو مصطفى كمال و حوالی خو دجیدا پالان قلافتنو و برای خودان کردا و دست پیکرن و کردجی الهمبروانا سری هلدان چه ما وصابو سببی چه بو دسری ترکادا چه هبو کرد هاتن بکار آنین تدویجی بله ما مستعد کرد ملت کرد زا ملت کی فقیره باورکاره دما که دولت اسلامی چی بو کردا به شرط و مرج اسلامیت قبول کرد و اشترا بیجیم وقتا شرط بیجیم قرطلوس آواشی وقتا که او بریا لوزانی که سوری دا چی بو مصطفى کمال 14 حب مکتوب شینه بگو آقای کرداره اتخاذ معبی بیم زبان اما مکتوب مصطفى کماله به ترکی نویسیه جکه را شانده جمیل چطوره 1919 دا اینی هاد بیجه دبی محترم جمیل چطور آقا پنجینران عشیرت رئیسی غرزا bizim gayemiz Kürdistan'ı Ermenistan'a iltihak etmemektir. Hep beraber mücadele edelim. Ellerinden öperim Mustafa Kemal. Ama mektubavi Cemil Çator şandiye. İşte ağay kuyday beraj 14 mektup şandiye. Guti gayeme çünkü Kürdistan dona Ermenistan'ı be sevrida. İşte kendik işte ne. بله Burada buna hoş şarkı lehemberi روسا لهمبری ایرمنیا بونا ارده خوب کردن اتخاذ ما بیش کرتی بیشم زفجاری ما نویسکاری ما و اوی ما بی وثیقه بی او بیشن یا قتل آما ایرمنیا کردا تو وقتی قتل آما ایرمنیا چه نکری 1913 دا دما که روز کته ارده کردستانی تاشناق او جمعیت تاشناق یا ایرمنیا آنها کرد کشتن حتی نی آپی مدگو حتی بابه میجی دگو دوی شهری دا و تا روز کتبرا
دگو روس من ندخست دگو ایرمنیا مد کشت ایرمنی تاشنا خبو وانا دگو امی کردا بکشن و کردستانی جی التحاقی ایرمنیا بکن اوانا جی تخوزم بین زمان نکو کردا قتل عام کرده çünkü ya Ermeni mamosta Ermeni ne halkı verin Ermeni berya zayini da به İskender rahatın evra 1000 سالا به چند 1000 سالا بله به هر رو جیام کرنه و کری و سانکتی هبو نوا ارمنی و کرده دا تو اختلاف تنبو ارمنی ضعفی و سرکار بود و جودکار بود کردی اکثری اهل زوزان بود نو هفته کری بیت سانکی هبو دما که شر روز چه بود تاش ناقی را بود اف دجمنای آرا کرده ارمنیا وانا درخست ابیش خازم bilmezim. Bele. Yani Cenab-ı Tedvece çekirin van devlete mazın beri Kurda ve Ermeniya dan hev esas müsebbibi van meselaji ev devlete mazının. İroji usadkin keko. İroji van devlete mazın yani vega ve embejin devlete mazın qenizanın ko çedve ya Suriye çedve millete Kurd çi zahmetiye dikşine baş dizanın. لبله بقاعده خود کن لدو برجواندی خود چن başka لدو تشتگی ناچن yani millet Kürtçi دوی واردا ام ضعیفن yani de heji me jiboy ko em jibin ve nire bin destiye xalas bibin em heji nikarin yekitiya xo yekrezi ednav mala xuda ava bikin yani لهر پرچمه گنگشی دنابا ما بخوب خدای بخوابی yani ama هم لحاله باکور بنیرن yani هم لحاله روجابای کردستان بنیرن یا هم لحاله باشور بنیرن ولی روجابا جی ده پارتیه کو گویا دگیشتن hep چنده ها بری تبنگی خودان hep یک bu دو bu şehit ketin dنابا beravanda yani jberoui deve ko millete Kürt بتایبەتی سیاستمەدار و ڕەوشەنبیرên milletê Kurd xwenedayên milletê Kurd êdî çarekî ji vê meselê re bibînin û yekrêziya xwe ava bikin û bi dewletên bihêz re têkevin nav danûstendina erê di rewşa îro da tim millet nikare bi serê xwe xelas bibe divê ku دنا آستا ناو نتوی دا او که مرف جی هبه ایجار ام جاردنه که ام بفتلن سر لوزانه که کرم از دخوازم بسا چالاکی یک ایرو بکم ایرو ل هولا روجنامه‌وانên başur rojhelatê Türkiye Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kodbên li hola wana daxuyani ki ji çapemeniye rahat dayın bi tenê çapemenî davet hatibû davet kirin lê em jî ji Partiya Azadiya Kurdistanê ez û kek wahîd û ji Tevgera Demokratîk a Kurdistan jî kek Cano Amedî em her sê em çûn mego em jî herin piştgirî bidin wana em çûn dihebe ebûqat bûn ebûqatê Diya Kurdê bûn اوانا داخویانی کی دان گوتن کو ما اوله وک بداخوازنامه کی مج سرو کومار ترکیه و حکومت را ما داخوازنامه کی دایه ما گوتیه لوزان بی اراده ملت کرد هات قبول کرن ت تمثیلکار ملت کرد لوری تنبون جبروی لوزان تنه دبی به حساب کردن او قدر ملت کرد ملت کرد به پرسین ملت کرد چه بریار بده او سلف دترمیناسیون دبیجن یا او به پیکانین مبیان جوان خواست به دیلکچه کی لی دبی برسیوا منedان کو برسیوا منedان اجابه گابه مراجعاتی او کی کریه مراجعاتی Danıştay kiriye
کو دانشتای جی برسیبا منه ده آنجی رد بکه امی ببین محکمه بنگهین محکمه نایسا محکمه سی کود بیجن امی ببین ور کو او جی رد بکن امی هرن نتوین یک بوی نه او جی مالا وان آبا مالا دیا کرده دیاسپورا کرد مالا وان جی آبا هوالین میکو دربی ولاتن او هنک برادرین میدنی جی او لی براستی دوزک بوی رنگی جارا یکم لی ترکیه لی باکور کردستان تیوکرین اویانی جی گاوکیه دوی که ملت کرد و پارتیین سیاسی کرد جی پشتگیری بدن به مسئله مگو از وی جی تکم بیرا تماشابان عزیز و از دخوازم جاردن بفتلم لوزانه که کرم وگال لوزانه شریف پاشا هبو شریف پاشا وک ادبم وی دمه سیاسیین کرد یانجی خاندا و روشنبیر و آغالر کرده پاشالر کرده ویشاندبون لوزانه جبوی که اوجی لوری لوبی بکه و حقکی حقوقکی جی کرده را به دست بخه گلو دوی والیدات آگاهی الباته هنه بله ما مستا شریف پاشا خلق سلیمانیه کرد سلیمانیه و دولت عثمانیه داشتی قسلوس بود اروپایی وقتا که لوزانه دست پیکر استفاده کرد جه قسلوسیا عثمانیان گو از تمثیلچی کردامه چون لوزانه گو از تمثیلچی منه لسر وی کرده میورا تلغراف شاندن به صدا تلغراف شاندن بینی اوی بلدیه باشخانه روحی گم 50,000 پره داید تدویجی کرداشان تک کرن ما مستا هم دولتی تدویجین کو نکو وان تلغرافا کرداشان خود هنکی کردای شانده مثل او ایفاداوی دولت خوب ما مستا ایفادا بلدیه باشخانه روحی د شرق اصلاح محکمه دیاربکر ایفادا بخواه ببین من اوقاس پردا سر ناوی خلقی هاجا خلقی جیت نبی ها سر ناوی کرد شاندیه اینی حال بیجه ببین ام شریف هاشا قبول نکن تمثیلچی من نه شریف هاشا تمثیلچی من اسمت انونیه آیجا اواجی تا به اسمت انونیه به تشویق مصطفی کمال و اسمت انونی کرنه یعنی خلقی ما کرد هناك چاکو ایروجی حوالی دولتی هنه و چاقی هبونه هنه آقای کرده هبونه شیخی کرده هبونه لی خلق هاجا خلقی جیتنه بله اواجی شکی راسته ifade onda اوهنه انشاءالله خدا حس کرده دمکی دریج دا امی لوزانه ما مستا لوزان 432 حب خالد یعنی اما لوزان به دو کلمه به ساعته که من تا اخترام لوزان خلاص نابه 432 حب مادن خالد ضابط نامه کی یا دولتی چه گوتیه تمام تیده قید کریه و او طرف دولتی که طرف دا لسر زمان واجی خاطر نویساندنی یه عثمانیا به عثمانی خاطر نویساندنی او انشالله امی اوی تمام دخنه حالی چاپ کن و برا خلقی ما لوزانی جی ببینه سوری جی ببینه و وان اوی هان دروکی خواب بزامن که راستی حرکت کریه که خاری حرکت کریه او که مهد بی مرد دوست و دشمنی خواه ناس کرد بله بله از بالا خود دمیه تو جمعه پرسناتنه حتانی بگاوه بله تماشاوان نیجا
براستی دوی هفته دا هن ام بیجن بویر جی چه بون بویرین گرینگ چه بون وک میناک جوینا لوتکیا ناتوی لیتوانیای پیکات دور دا ترکیه او رزروا کوشبوی سوید دانیو و رزرو راکر هر کسی دگو او نابرا روسیا و ترکیه نخوش به پلان و ببان ولی هی تشتکوسا نای خوانه کرنجی دیسا گلک بویرین دنجی هنه لروجابای کردستان هنک پیش کتن هنه لباشور کردستان دیسا وسا هلبجبوی هلبجارتن انگشتی عراق هن هولدان هنه مدخواست که هم سرواناجی هنکی بسکنن لبله ما گو امه وی هفتیه بکن هفتیا لوزانه و مگازی که کرم سرحدی کرد و اویجی منش کنان حتی نیوره هات مالتا و که کرم تشتکی کوتا جبیرا کرده تبیجی از کالی زیده بکم تشتک که گلو آن گوتنین تیداوی چنه والله گوتنا من تاوی چاکو جناب واگوت گره کرد تب بن یک لسر ری عرضه و اوقاس کرد به دولت غیری کرده تو قوتنه ایجا به دولتی کیف اویه ام هم زمان خانه کن باخفن یعنی تو جوی مسلمانات پرسید آنه گوری دین اسلامی باوری و قرآن ته اگه گفته قرآن دا خودت بیجا من زمان و رنگی و آیی کریه جهت جدا کریه بنا کوال ناس کرنه نه مسلمان مینان قرآن حرکت کن نه جی کافر مینان آنها یاسای خواه مینان اوی خواه حرکت کن و حاصل کرد اما مرد نوی ملتی دا انشالله وی باش به تمنی هفته 7 ساله از آنها امیده که من زیادتر هیه چونکه ایدی مثلا کردا بو مثلا دنیای ایدی یا شر دعوا شر کل هفخ نینه به مثلا دنیا جی فهم بکه لازم تی اف خلقی می که چونه نوا دنیا دیگره دیگر اف خلقی بنه ناس کرنی مثلا کردا چیه؟ کردا و چید کن که چو گناه کرده هیه گره اب دیاسپورا بجین دیاسپورا گره خدمت کی به باش گرینگ بکه انشالله پیشتهره اما من گوتنم بله گلک سپاس از جی دبیجم وک کو رزدار مصطفی شریک سروکی گشتیه پاکه گو دوی ما کردا ما درز لوزانه خستیه با آواکرنا دولتا فدرال آباشور کردستان درز لوزانه کتیه دیسا روجاوای کردستان جی گاو بگاو بر به وی درز دادشن کو درز کی بابجن اگر کو کاربن دنابرا خدا او پارتین سر او که سر امبیجن رهبریا خو سر او انکسه دکاربن له بکن او اداره یک هبش آوا بکن او جی دکارن درز کی لوزانه خن از باورم کو اف درس و هر فرابه او ملت کرد بر آزادیا ولات خدا بر آزادیا خدا او گاوین پیش باوجه به هویه از تمام تماشاوان را دویجم جبر کو حیاب ساعت و لما گوداری کر مالا و آوا بمینن د خیر و خوشی دا گلک سپاس که کرم سرحدی شب باش هر کسی